Sumber keamanan Irak melaporkan setidaknya ada 5 roket canggih yang menghantam pangkalan militer Amerika Serikat yang berlokasi di kawasan timur laut Suriah pada Minggu 22 April 2024. 5 roket diluncurkan dari kota Zumar di Irak menuju pangkalan militer Amerika Serikat di timur laut Suriah pada Minggu, ujar 2 sumber keamanan Irak sebagaimana dikutip dari Reuters. Rekaman detik-detik serangan ramai beredar di Telegram pada Senin 22 April 2024. Belum diketahui secara pasti motif dari serangan tersebut. Namun serangan ini terjadi sehari setelah Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani kembali dari Amerika Serikat usai menggelar pertemuan dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih. Sementara itu, Kataib Hezbollah dari Irak mengatakan bahwa sejumlah kelompok bersenjata memutuskan untuk melanjutkan serangan terhadap pasukan Amerika Serikat di negara itu, usai melihat adanya sedikit kemajuan dalam perundingan untuk mencapai keluarnya pasukan Amerika Serikat selama kunjungan Perdana Menteri Irak ke Washington. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, akan tetapi tembakan roket terhadap pasukan Amerika Serikat yang bermarkas di Suriah tercatat jadi serangan terbesar sejak Februari 2024 atau saat kelompok yang didukung Iran di Irak berhenti menyerang tentara Amerika Serikat. المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود الذي تجريه إحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية باستخدام الذخيرة الحية، والذي يأتي في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات وحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وألقى اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي قائد المنطقة المركزية العسكرية كلفت بها، مؤكدا حرص رجال المنطقة المركزية العسكرية على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لحماية الوطن وصون مقدساته. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.